Assalamu alaikum, урматтуу жамаат, жалпы кыргызстандыктар жана KG Rus каналынын катталуучулары. Бүгүн Ошто чоң жаңылык. Оштогу Отор чайканасында түштүк региону боюнча ушул кой баккан фермерлер, дыйкандар чогулуп, алдыдагы айларда буйруса бир жакшы көргөзмө выставка өткөрүүнү пландап жатышкан экен. Ошол жерге келдик. Азыр мына ичкери кирип буйруса сиздер менен чогуу күбө болобуз. Биз үзүндү кылып тартып берген аракет кылабыз. Мынакей булар жалаң ушул түштүк аймагында, ушу Жалал Абад, Ош Жалал Абад, Баткен облусунун жаш фермерлери, абалар, агалар, инилер, бардыгы ушулар кой эт жана май багытындагы койлорду баккан Кисар, Арашан, Афган породасындагы койлорду баккан фермерлер. Бир катар тартып коюн мындай. Улар бардыгы ошол ишкерлер. Кисар, Арашан, Афган, Мачинский жана башка ушул породадагы койлорду баккан фермерлер. Дагы 15 адам баттым. Ага деле бир 15 мүнөттүк жарым сааттык концерттик программа. Анан башкара кылабыз. Барлық шоғылану жерлер чай ішіп, алатуасы тұқым бой шаруасын өніктіремізбі, жер Кисарын шығарабызбы, жер Арашан қылып шығарабызбы деп ниет қылдырды. Ошол күн бүгінгі келіп отырат. Мына білесіздер, қырғыздарды сағат 2-ге шақырсам 4-ге келеді, 4-ге шақырсам 6-ға келеді. 5 күн, 10 күн деп айтып отырабыз. Адамдар бар пунктуальный болса өте жақсы болады. Ошолдо Кыргызстан өнүгөт, ошолдо саясатыбыздан өнүгөт. Ошол үчүн барлык программалар өзгөрүп кетет. Мына атайын офицерди чакырдыгы, атайын жогу жактан Мисербоздогу конокторду чакырдыгы, ушул кой сүйүүчүлөргө келип, өзүңөрдүн бир немеңерди айтып бергиле депчи. Азырда Мисербоздогу иштегенден алардагы кечип атат. Эми баштай берели туугандар. Оны эми эрте көптөп чакырып чогулуудан акылдашабыз. Келиңиздер суроо. Assalamu alaikum. Mana bugün biz жақсы ниеттенен барлығымыз чогулуп атабыз. Бұл эми чогулуштан мақсат бұл жақсы иштешибиз керек. Изденишибиз керек. Бұл пароданы өтө жақсы кылыш керек. Биз айта турган сөздөрдү көсөлекемиз алай айтып болду. Ушул сөздөргө 100% да кошулушабыз. Жақсы ниеттен биздин мақсат ушу чогулуп ынтымакта биригип ушу эл катары бул биздин тарап эмес, азыркы замандын тарабы болуп кетти. Анан мына кайсы күн өткөрүш боюнча биздин опат жамааты ушу жыйырмаларында өткөрүшөт. Ысыкта суук болот, туурабы? Шамал болот, ошого карап биз жакшы жерди тайындаш керек да. Ошону дагы сүйлөшүп алганыбыз жакшы болот. Анан кечегинде мисалга мал базарга өткөзгөнгө өзү туура келбейт экен. Менин оюм, по-моему, ошол Төлөкөн ипподром өтө удобный дейм да. Элден келип кеткенге дагы, адамдар көргөнгө дагы канча чоң жыйындар, улактар өтүп жүрөт. Ошо Төлөкөн ипподромду жакшы өтүп жүрөт. Туугандар, ан жагында немелер бар, бактар бар. Менин оюмда бак, силер билесиңерби Төлөкөндүктө? Ан жакта бактар бар го. Багамда бар. Чоң шаһарда өткөрүш керек. Kıldık da. Koldu götürdük. 27 degендер. Hayır. 27'si. Жалал 27'si çok. Oldu öyle oldu. Biri деген. Doğru. Ошол үчүн Тажик Кисар деген вообще биздин өткөзүп аткан неребизде сөз болуш керек туугандар. Туура. Не дейсиңер бул? Түштүктүн асыл тукум кою деп эле. Урматтуу жамаат, жакшы азыр аяктап калдык, жакшы аяктоо болду, көптөгөн ой пикирлер болду.
Biz Kursan Tağı'nın 99,5% şaylap koyduk da. Özü 98 doğru. Bırak 99,5 uçta 100 oluş için Kursan Tağı'na ama şu içelim. Kursan Tağı'nı şaylap aldım. Kursan Tağı'na gelip aldım çıktı koy. Şu biz daha şu liderler şu özümüz. Aynı jardan bereriz. Avgust'un 27'sinde bir doğuştan gol koyduk ha, barız. Özünüzde. Anan ayerge ötkölüştü. Biri ipodrom, ikincisi Kurşat'ın bayağı demesi. Matlı canlı tuttuğundan. Sizler daha söz koşmuyorsunlar o kandayslar. Mesela bak. Bunda oça Tuğra'yla, bunda yine spor olmadı. Hazır biz avlanla Gisar'da koşup. Gisar'da olur. Aralaştırıcı vergen bizde. Yani bunda alanında araçtan özünce neme katın. En sulu koçkolunu 3 kömürüsü onu öğret toplar. Buna Mustafa çeşişti. Kim jakşı geldi. Koçkolunu solunga ne kaysıma da 6 kişi bölük. Vazirasına ölmüş gerekli. Olmak bilen boyunca. çok hem 4 kişiden hareket eden kim bu? 6 şkolun arkali polu biteverette bu kaysı neme olmuyor. Sende de yok, mende de yok, Askar'da da yok. Askar'da Roska gelmen bu este yok. Cep olmadı risk Cenab-ı Neme'nin araşan, mesela çizgi araşan, kılır koy. Özünce yarıştırıp biz de alsın, birbirine kalkala utu olayım. Sen meme kuruşan kuruşmaydın sen caştın misal için. Özünü parına salattın. Oşanmayı da atmayalım. Oşanma, bana bizim adıma var, Callava, Hakken, bizim aralaşma koylar da misal için. Bunu özümüz, buna şu özü salırsa, koşuğa priz koysa, koşuğa iki mayla neme koyunca canağında, paroda koyunca. Araşan özünce olan neme alıp, 5.000 koyumenen çıktı o. Araşan özünce yarışıp çıksa, utsa özden ute veredi, özden talaşar, spor dedi. Bizdeki adır avlanga Gisar'da koygamız, Gisar'da avlanga koygamız. Onu misal için bana biz biliyoruz misal için. Andamın edamda men aytam, bana Askar birlik edamız, Askar beti aytam. Sendeki buna ben Allah çıktı. Buna şunda olganda mayl uta ver şuradan. Bu Rosan utkan menen kiladan oturup koyat. Şunday ol bana kızıktı oldu, el koygan atdı şu. Sarraca menen Sarraca zor болады. Tajikistan'da zor болады akşamda. Şunu menen Gisar'da anlaştırsa, Gisar'dan çok olur. Gisar'daki kitabı okusam 90 85'ten 90'ga çeyin bo'ladi. 92 ret iyi olur. 92'den 95'ga barganda bu bırak bo'ladi. Barıp turib Mirza Karim barib aytgan qo'ying bırak degan. Mirza Karimga da davat degan. Adaptor Kuba. Gisar. Parametr var kitap. Kaza Gisar'da bundan afkosu bulancha bo'ladi. 240 kilogram bes olib Gisar jo'm bo'ladi. To'g'ri shu nemelarda bir Alimardan deganda da bor o'sha Tojikiston. VDNK'da dünyada birinci mesleğini aldı. O şöyle Gisar. Onda Gisar yok bizde adam birini özünü koyup oturup kalkala verip adamı koyduğunu el bir şey o yerden çatıştırıp bir yerden çatıştırıp çıkar. Araşan degen nerse bu hibrit gitaroz bolup çoğayıp gitti. Şu tabi bu Edilbay menen biz bunun tarihini yaxşı biliyoruz. Edilbay Gisar joğundu. Rosqa avgandı koşup çoğayıp. Araşan'a biz misal için tam verişimiz gerek. Araşan. Araşan buna Kırgızistan'da tanıttı. Bunu moynuzga alışımız gerek değil mi? O neme kılmıştı. Araşan özünce jarışta kızıl koyular, kulağı orada 20'den kam bozmaydı. Kuyruğu o çarada olup 35 ile 40 kilo kuyruğu olup ciligini diametri mana men pilmini ödüşteyim. Keçeme neme diyor. 12 santimetr buna beyvilçeli neme koçkor. Oşonda 160'dan çoğar olur. Anan ki buna gurunda alып koydu. Bundan da enan emas, tegiregin mi? Bunda enan misal için 50 santimetrga barganda qo'chqor 200 kilogram salmoq beradi. O'sha g'ish ubitinisi da. Buni kitabı var bilmem. Men любой men kerak bo'lsa kitabı. Jo'q, bu yerda buna iki naymasa, buni falan tukun emas. Araşan o'zicha jarishadi. Alatov biz jangi bo'lib otgan eng putga turib bergan narsa. Alatov deganda bu jangi paroda bo'ladi. Ularga misal uchun Edilbayga, Gisarga avganni qo'shib bo'yindan, junidan gibrid qilib chiqardi. Ol o'zi bunday tarixda qarasam, tarixda yo'q kitobda ol. Jangi paroda, jangi. Böyle o'tsa vaqt yetmaydi. Onu çırk koyup ededi. Meniki avganlar, men buna da tuğdurganım tanımaydım deyip ededi. Bravo. Doğru.
En tug'a söz bo'ldi. Meni bosib o'tishimiz kerak. Kim aladi? Men o'sha bilaman. Buni qo'shqon jo'q kerak bo'ldi. O, dokumentalniy deb. Oshol bo'ladi. Kemal. Saraka. Salmağına namdat, boyuna namdat, bar joğuna namdat. Gönlarındaştır. Arasan menimle asıl tukum oldu. Arasan men Boyu, tişi, bozurasın ay. Özün nerede başa toplayla olsun. Atlıya turgan nersege da geldik bamoy buna. Alato asıl tukum oyu degen. Мынакей Курсан ака, бүгүн ушул бардык түштүк аймактагы фермерлерди жана дыйкандарды чогултуп башын бириктирип, чай берип, анан азыр узаттыңыз, чайды ичтик. Рахмат. Анан ушул эми чогулуш максатына жеттиби, эмне максатта, кандай неме болду, ошол жөнүндө кичине комментарий берип кетсеңиз. Чогулуш, ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, урматтуу кой сүйүүчүлөр. Мына биз ойлойбуз, Кудай кааласа насип кылса мына чогулуш максатыбыз биз мен лично жетиштим деп ойлойм. Мына көпчүлүк бир добуштан болбой мени түштүк районунун немеси президенти шайлашты. Мен жөнөкөй эле простой Сатыбалдиев Руслан Камаралиевич. Бүгүн мына аябай жакшы машвара кылдык, жакшы чай ичип, жакшы баарлашып отурдук. Бардыгы мен ойлогондой мына кыргызды кыргыз кылып жаралгандан кийин мына бир өзүбүздүн даңазалап даңктап мына пародабызды чыгарышыбыз керек эле. Мына мен Кудай кааласа мына Алато асыл тукум кой деп чыгардык мына. Кудай кааласа ушуну чыгарышка дагы 100% аракет кылабыз. До конца бир жолу чыгышына Жетишкенге аракет кылабыз. Жетишкенге аракет кылабыз Кудай кааласа. Байланда ийгилик иштерге. Дагы көрүшөбүз биз сиз менен. 27-сине немени выставканы койдук, ошо 27-сине белгиленди. 27 августка. Ошого өткөрүшкө аракет кылабыз Кудай кааласа. Жакшы да даңазалап даңктап. Макул. Рахмат. 27-синде көрүшөбүз. Достор, биз кайттык. Курсан ака бир аз шашылып аткан экен, башка дагы коноктор бар экен. Ошого кеңири интервью алганга болуп калды. Дагы буйрукса алдыда ушул жакынкы күндөрдө, айларда же bir boş vaqt taup Kурсан аканын фермасына барып дагы интервью алганга аракет кылып беребиz. Анда эмесе кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламат болгула. Ийгилик барыңыздарга.